ikaze kandi ndizera ko umeze neza wowe dukurikira buri munsi by'umwihariko wewe wakanze subscribe ukaba uri mu muryango mugari wa Top Up TV nawe utarakora subscribe fata amasegonda 2 gusa ukandi kuri subscribe ntago ari ibintu bigoranye. Uyu ni Ingabire Diane akaba ari umwe mu bakobwa bagezweho ku mbuga nkoranyambaga hano i Kigali. Mu myaka inishize akaba yaritabiriye Miss Rwanda, akaba yaratwaye ikamba rya Miss Congeniality. Kuri ubu ngubu akaba ari umu social media influencer, akaba ari na brand ambassador wa Kigali Funds, akaba ari ambassador wa Kigali Funds, ariwe uyamamariza ku mbuga nkoranyambaga ze. Ku munsi w'ejo rero yasuye kimwe mu byanya ndangaburanga by'u Rwanda. Ni imwe muri tourism sites ziri hot zimeze neza abantu basura ndetse n'abanyamahanga bakaba bahasura. Uyu nawe akaba yarahasuye akahafatira amafoto y'agatangaza, amafoto meza cyane akomeje gucicikana no guhererekanwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri Instagram. Na amafoto meza kuko nubundi ikimero cye n'ubwiza bwe n'uburyo ateye bituma abantu bamukurikirana cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ayo mafoto akaba rero akomeje guhererekanwa ku mbuga nkoranyambaga no gupostingwa no kuba influencers batandukanye bagenda bapostinga abakobwa b'uburanga kuri za Instagram. Kora subscribe rero kugira ngo ukomeze ubane nanjye umunsi ku munsi.